maya ni mamwe maria tukuhaririirie Inooro Miaraho. Mundu umwe kuragwo na njira gucino mwena wa Lamu thutha wa ngero iria iraninire mioyo ya andu 6. Aciari gucakaya ni thogora uri iguru wa indo iria arutu marabatara makiambiriria tamu ya 3 ya kuhurana unduire wa kuruithia atumia na airetu mwena wa Nyahururu. Akenya aria mamukirite njanjo ciere guthingiririo methanene ya 3 cecini-ini cia motungata ma urigitani. Ndakugeithia ro haria ungikorwo uri na ndakomokera wega mitambo-ini ya Inooro TV share twega thaa 7 mathaa ma miaraho. Ino ni session ya Inooro TV reke riu tukumenyithie maria tukuhaririirie ritwa riakwa ni Ken wa Kuraya. Ukuru cikihingurwo kwambiriria tamu ya 3 aciari ni marakaya ni kuongerereka gwa thogora wa indo cia bata iria arutwo marabatara. Aciari no maroria thirikari egirie arutani anene gucokithia arutwo mucii ni undu wa wagi wa fithi. Bei ya bidhaa imepanda, hata wazazi ambao wanakuja kununua vitu hapa wanasema bei ya kila kitu imeenda juu. Na hiyo imetuathiri sisi kama manufacturers na pia imeathiri industry ya ushonaji. Tunangangana tu kama wazazi kwa sababu vile unavyojua hii mwaka peke yake tuko na 4 terms. Lakini tumejipanga tu kidogo kidogo, tutakuwa tunalipa school fees kidogo kidogo. Mzazi akirudi pale shuleni kama ana school fees, wasitufukuzie watoto. Waache watoto wasome, sisi bado tunatafuta pesa. Unajua ukifukuza mtoto waache watoto wasome, sisi bado tunatafuta pesa. Unajua ukifukuza mtoto akuje nyumbani hakuna kitu unasaidia. Kama mnafika kwa barabara unapata magari imepanda bei, mtoto anashinda tena kwa barabara, mnarudi tena naye kwa nyumba. Sasa wamekuwa na wakati mgumu sana. Bei tumepandisha kwa kuwa hata magari pia zimekuwa chache. Sasa hata saizi unapata tunaomba mpaka magari kwa sako zingine ndio zisafirishe abiria. Sasa inabidi bei ipande kwa sababu hiyo gari jawahi ienda hiyo barabara. Na tukithina mbere aikari a county ya Bungoma aria mareketie kuheo dosi ciothe cia njanjo ya COVID-19 mararigiririo metikire kuheo njanjo ya gwikira ugitiri wa miri yao hinya toria ministry ya ugima wa mwiri yugite. Thiko 10 thiru niguo thirikari kugerera ministry ya ugima wa mwiri yaniriire ikinya ria kuheana njanjo ya gwikira hinya kuri aria mareketie kuheo dosi ciothe cia njanjo ya murimu wa COVID-19. Atongoria ngurani makoretwo muhari-ini wa mbere gutwarithia kampeini ino na kuhinyiriria andu mamukire uheani wa njanjo ino ya gwikira hinya niguo gwetiria maruru ma COVID-19 maria maroneka guthie na mbere gwakiriria. Vile unavyojua tumekuwa na variants tofauti zikikuja. Nilikuwa nimepata ile zangu za kwanza 2 mwaka jana Mei. Kwa hivyo leo nilikuwa tayari kuweza kupata booster, na nataka niwahimize Wakenya wote wale ambao hawajapata chanjo waweze kufanya hivyo, kwa sababu hii ndio itazuia ukipata chanjo hata ukipata COVID mwili itakuwa na kinga, haiwezi kupeleka mbio kama vile yule mtu mwenye hajapata chanjo. Kuringana na ripoti ya muthia ya ministry ya ugima wa mwiri, njanjo milioni 10,100 nicio iheanitwo guku bururi-ini, na hari ici andu 13,000 ni mareketie kuheo njanjo ino ya gwikira hinya. Nataka niwahimize Wakenya wote popote walipo kwamba tusaidie mwenzako. Wewe pia ujisaidie na usaidie mwenzako kwa kupata chanjo ama upate booster kama umepata zile chanjo zingine. Thutha wa kuhota gukinyiria andu milioni 10 njanjo gwikinya muthia wa mwaka muthiru wa 2021, thirikari riu ikiriria kio itanya rieru ria gukinyiria andu milioni 30 njanjo gwikinya muthia wa mwaka uyu. Ngiribotera Inooro TV ritore kwani wa ngui wa Mwangi. Aikari ya itura ria Kamajagi mwena wa Thagishu county-ini ya Kitui ni magite na gitumi gia gukungwira thutha wa mihango ya waki wa University ya Great Tana River undu uria urateithiriria hari kugacirithia mihango ya mathomo hamwe na gukuria itura riu. Ino ni university ya mbere irako mwena ucio na wona yari kaikurehe ugaruku munene. Kate Muthoni ena ripoti ino. Kuambiririo kwa mihango ino ya waki wa University ya Great Tana River
kureheire aikari itura ria Kamajage kaunti ya Kitui mwihoko ati ciana ciao riu ni kuota kwamukira githomo kia university. Swala la masomo hapa likuwa ni swala nyeti kwa sababu si wote wale wanaomaliza masomo wanaenda chuo kikuu kwa sababu ya hali ya umaskini. Lakini tunafuraha kwamba chuo kikuu kikiwa karibu hapa, sababu tunajua malipo huwa ni mambo ya nyumba na mambo ya traveling, mambo ya transport. Lakini wakati chuo kikuu kiko hapa, mtoto atakuwa anatoka kwake, anakuja, anasoma na anarudi nyumbani. Kuna watu wengi ama vijana wengi ambao wako manyumbani na hawajaweza kupata taaluma kutokana na ugumu wa kuweza kwenda katika vyuo vikuu. Kwa hivyo tunaamini kuwepo kwa chuo kikuu hichi hapa kutawezesha wale wanafunzi ambao hawakuwa na matumaini hata ndoto ya kuendeleza taaluma zao, wataweza kuziendeleza hizo taaluma. Wakiwa university eno urerekana ni uguteithiriria hari gukuri itura riri na gucenjia uthio wario kuona riu tabarĩra itiganĩte cia uthii wa na mbere ciĩrĩgĩrĩirwo gũkinyanĩrio ta waki wa barabara na thibitari, ũndũ ũrĩa kaingĩ ũteithagĩrĩria hari kũgucĩrĩria aigithia. Bila shaka hiki kitakuwa kivutio cha maendeleo yote namna yote ile, kwa sababu kama ni education tuko mbele na elimu, kama ni wasomi watakuwa hapa, kama ni land tumepata, sioni kwa nini tusipae kama wale wengine. Unajua eka moja ilikuwa inauzwa kwa shilingi 20, kwa saa hizi eka moja ni shilingi 150. Kama ploti ilikuwa inauzwa ya 50 by 100 tulikuwa tunanunua na 40 hata 28, lakini saa hizi bila 450 au 500 uwezi kupata ploti ya 50 by 100. University eno oho irerekana ni guteithiriria hari kuhe aikari kanya ga guikarania na andu akuma kaunti ingi kuona ni session ya githomo iria igukorwo ikinyita ugeni arutwo kuma miena itiganite ya bururi. Tutakuwa ready kuinteract, kutangamana na wale wengine wenzetu Wakamba, wengine watoka mbali kama Kakamega, kama ni Chuka, tutangamane na wao, na kwa jambo lile sisi tunakuwa kama watu wa Kenya kule kwingine. Mihango eno ya waki oho ni kumetio kuona irerekana ni teithiriria hari kuhe makumi maikari amwe no shomeke ya mawira. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Ona thutha wa President Uhuru wa Kenyatta na Prime Minister wa Ethiopia gwiciria murekeri wa konere tucenjie riboti yo reka tuthie riboti ingi. Mundu ungi ni aroragirwo na njira ya gucinwo na nyumba yake iracoka iramudio mwaki mwena wa Bobo indi akaunti ya Lamu. Mugereri wa commission ya motungata ma ruhonge rwa borithi Eliud Kennedy augite kwina hotekeku munene wa ati aria maratafanirie ngero ino ni aria maroragire andu atandatu kaunti-ini iyo na njira ciina magigi. Wananiambia niwasaidie kuweka usini moto, wakanipandika jina mrefu hawa Somali. Sasa mimi kijia kwangu nimeenda asubuhi nikapika uko tayari tutafuta hauna shida mali kutapatikana hauna shida. Sina shida sasa, nikiwa na shida nitatoa wapi? Na munini wa commissioner mwena wa Nyahururu ni atatete no ogerereku wa ciĩko cia uruithia wa atumia hamwe na airetu anini gĩcigo-inĩ kĩu, akiuga kũrĩ na maabitha a thirikari maranyitanĩra na arĩa maratabania ciĩko icio gũcithaĩrĩra. Arutite mukana akiuga afitha oro wothe wa thirikari ukonyite kana agitugeria unduire umuhetukene mahinda de kwirisha gutacokerio makinya marumu ma kiwatho ta uria mwariki witu mwena ucio Peter Mongi anatariria. Kuratuika ati ciĩko cia uruithia wa airetu cikoretwo cigitafanio na njira ya hitho thengia ya kambini ya kuhukia thina uyu iria ikoretwo igitafanio makiria kaunti-ini ya Laikipia. You realize that with the presidential directive the FGM must come to an end by the year 2022, and that is why we are here to fast track to make it to fast track the activities that should be done at the grassroots level so that this FGM comes to an end. Gukiri uguo munini wa komishina mwena wa Nyahururu Ndambuki Muthike augite mundu wothe ukunyitikana gitwarithia mihango ino na mbere na kunyitanira na njira oro yothe na aria maratabania ciĩko ici ni megwikio ngono na mahingurirwo thitango undu uria unyititwo mbaru ni afitha angi a thirikari. Those who are betting will not take it lightly. Anybody found abetting FGM
stern action is going to be taken against him. Because remember, this is a presidential directive and it has to be followed to the letter. We are saying it is wrong to do FGM because it has no advantage. It is harmful to the girl child and the woman. Makiaria jaya waafisi wa munini wa komishina thutha wa kwamura bodi ya kung'ethanira na thina wa uruithia wa iritu aria matongoragia bara ya unduire uyu marauga ati ciko ici no ikoretwo igitafanio na njira ya hitho noguo riboti cikaga gukinyira honge cia thirikari. There are no cases that are officially reported simply because it is done in secrecy. People know it's a vice, people know that it's against the law, and that is why they do not want to report. And therefore, we are asking them to report through the chiefs, through the police gender desk, and any other government organization that is at the grassroots level. It is done in secret here, but we'll make sure that we are here. Those who are found culpable will be prosecuted. Makinyiriria kuga bare no irabatara ngwataniro ya honge itiganite niguo thina uyu uhukio kaimana. We came together, the CBOs, the NGOs, with one voice, and the voice is we make sure that FGM is eradicated, and those who are doing it, they should get other ways of earning their living. We are here to embrace the multi-sectoral approach whereby every other partner, be it the government, the CBOs, must come on board so that we fight this FGM. Bodi ino igukorwo ikinyitanira na macifu anini yao athuri a matura hamwe na honge ingi itemini ria guthomithia muingi na kumenyithania bata wa kung'ethanira na unduire uyu. We have agreed, even including the chiefs and all the SECs on the ground, that we move there and crack down all the cells. Girifotera Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu county ya Laikipia, jitagwo Peter Mwangi. Andu atatu ni matigitwo makihonia nguraro kurumirira mutino wa farafara uria urahanekire mwena wa Ahero county ya Kisumu. Mutino uyu urahanekire thutha wa ngari nini kugutha rori ya mirigo irarugamitio farafara-ini na aikari riu magikane tondu wa wongerereku wa mitino iria ironekana farafara-ini iyo. Barabara-ini ya Ahero guthie Katitu kaunti-ini ya Kisumu ni horori ino ikurugamitio thaa 11 cia kiroko riria ngari nini iria yuma na andu atatu imiguthire na thutha na yanyita mwaki. Aikari haria mutino uyu hanikire magitariria thina uria mauma naguo makigeria guthararia mauma ngari-ini ici cieri mbere ya ngari ya kuhoria mwaki ikinyite. Ngari ici cia gukua mirigo ikirikana ni ikoretwo ikirehe hathara nene makiria barabara-ini ino riria matereba manoga na handu ha guciga rwere-ini maracigo haria manogera na magacoka gukoma. Ohono marenda mekirirwo bump barabara-ini ino makiuga ngari ni ikoretwo igitwarithio na thibidi nene, ciana cia thukuru ikirikana ni cihutitio muno ni mitino ino riria irathie thukuru kana ikiinuka. Ukitoka canteen hadi junction hadi Ahero, hapa magari zinagonga watu kila siku. So tunaomba muwekee bumps kutoka canteen hadi mpaka junction. Sasa tunaomba serikali kama itatusaidia iongee na Kenha ambayo inashughulika na highway authority ili tuwe na bumps hapa. Kuna shule hapa inaitwa Kolunga Primary. Accident iko mingi sana. Sasa kama serikali inatusaidia ili tuwe na bumps, kuna hakika accident hazitakuwa zinakuwa mingi vile zinafanyika hapa. Kuringana na riboti ya maafitha borithi gicigo-ini kiu, atatu aria maguraritio mutino-ini ucio mararigitirwo thibitari-ini wa Ahero, gutari ono morarigitwo ni nguraro cia mahia. Girifotera Inooro TV ritwa riakwa ndi wa Boi wa Macharia. Ona thutha wa President Uhuru wa Kenyatta na Prime Minister wa Ethiopia Abiy Ahmed kuruguria mubango wa kuhuthia mihango ya wonjoria muhaka-ini wa Moyale na Ethiopia, riu gutumukite ndugamano gatagati-ini ka wonjoria na maafitha a thirikari haria mahetwo wira wa kugania magoti na kuhitukia wagiriru wa mirigo, makiuga kuri na ugumania mukiru na riu wonjoria ni uthatite. Wonjoria marauga matirona matunda ma ceceni ino na matanya mao mamegie ni mashokete thi. Mwaniki witu Julius Kariri wa Munene wena riboti ino.
Itanya rĩa kũrugũria mũbango wa mĩhang'o ya wonjoria mũhaka-inĩ wa Moyale na Ethiopia rĩarĩ rĩa kwagĩrithia rĩera rĩa biacara gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri maya merĩ, no thutha wa ceceni ĩno kwanjĩrĩria kũrutithio wĩra, onjoria marauga matiganĩire na ũrĩa maratwarithio. Shida tuko nazo ni upande wa boda ambaye mzigo tukileta kutoka upande huu kuvuka ni shida. Huko atakikani kitu wa pikipiki. Na sisi ni wakina mama tunabeba kitu kidogo kidogo ambayo tunasaidia nayo watoto wetu. Sisi umia haba serikali hata suja bana ngala sisi. Sisi kwa serikali gani? Bana kwa serikali Kenya. Sisi wananchi Kenya. Mimi makango 70. Iko kwa Kenya haba tu. Sasa sisi mmefunga mguu yote mkono yote sisi nakaa ndani umba. Watoto tunabeka kwa shifta. Ceceni ĩno ĩrĩa yarugũririo mweri-inĩ wa ĩtandatũ mwaka mũthiru ĩrerĩkana yũmbanĩirwo nĩ ungumania na mathĩna kĩondorita marĩa matarĩ ho itambatĩirio ikĩro, na onjoria marauga gũtirĩ mũtaratara ũrahũthĩrwo kũhĩtũkia indo ciao, na faini iria maigĩrĩirwo hamwe na magoti ma igũrũ nĩ ũira mũiganu wa ungumania ũrĩa wanjĩtie kũgũmĩra ceceni ĩno. Tunataka ushuru tupunguziwe, kama aswa kina mama wako chini sana, biashara yake ni kidogo, hatuna rasilimali mingi ya kufanya biashara. Ombi letu sana pande ya boda ya Moyale, kitu ambayo kidogo kidogo tunaletanga kutoka pande ya Ethiopia, hata afiki shilingi 20,000 ama ikizidi mama moja yuko na rasilimali ya shilingi 10,000. Tuko na shida hapa upande ya Agargacha ambayo umetuongezea maneno mpya. Zamani tunafanya kazi hapa mzuri, walituongezea system inaitwa AFA na hatujawahi kusikia na hatujaelimishwa na hatujui hiyo system inafanya kazi gani. Rĩu onjoria mumanĩte na gũthamiria thũgũrĩ yao mĩhaka-inĩ ĩngĩ ta Busia, Malaba na Manga na Taveta, kũrĩa gũtarĩ na ungumania ta ũrĩa monetio Moyale mũhaka-inĩ wa Kenya na Ethiopia. Sasa malalamishi yetu, kazi yetu imesimama, it has been paralyzed. We appeal to the government to remove the system of AFA from Kentrade. Kama sisi wakina mama tunaumia na tunalea watoto, wengine wako yatima, hana bwana. Tunaomba uturudie tena, utufungule sisi wakina mama njia. Hakuna biashara yote inaendelea sahi. Kuna wafanyi biashara ambaye sahi wanapeleka maragwe. Ushuru hiyo ni mingi, tupunguziwe. Itanya rĩa kwanjia ceceni ĩno rĩarĩ rĩa kũhũthia thogora wa mĩthiĩre, kũnyihia mahinda, kũgacĩrithia ũgendi na wonjoria na kwagĩrithia mĩikarĩre ya ndũrĩrĩ iria iriganĩtie na ceceni ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene. Ndĩra gũkwĩhoya twambe tũhũmũkie rohanini tũgĩcoka tũgũkorwo tũkĩrora mangĩ maingĩ.